Ассалому алейкум ҳамватанони азизи гиромӣ. Ман аз болои кӯҳҳо ба шумо суҳбат карда истодиам. Ана ин ватани мо, ин қишлоқи ман, куҷо ман таваллуд шудагӣ. Мана ин тараф овулои мо нигоҳ кунед. Инҷи номаш Фарзод, ҳамқишлоқҳои ман мебуроянд. Дар инҷо ҳар аб моҳи май то моҳи октябр дар инҷо меистанд. Нигоҳ кунед ин ватани мо чӣ хел зебо аст. Вай тарафашам нишон диҳед. چه خیلی زیبا است. هموطنان عزیز و گرامی، من با شما یک چیز گفتنیم. هر چی که شکر کنی هوای افزون شود. ما یک وطنی داریم که بسیار آدم ها آرزو میکنه در این خیل وطن. ما همه بایترین آدم هستیم، باور کنید نه. حساب وطنمون. من خلاصه با آمدم که اگر مردم ما تواناییش زیاد کند، از پس تکنولوژی شود، از پس علم شود، تواناییش زیاد کند، وطن ما یک وطنی هست که هم شما میخوراند هم میپوشاند. من هر باری که سمالیات با آدم میبینم که میروند مرد کاری دیگه جا، دلم ریش میشود که همه مردم ما از بحر زندگی نغز، از بحر آینده نغز برآمده رفته استاده. لیکن من گمان کنم روید در دیگه دولت ها فقط علم آموزید، مردی کاری نکنید، گشته بیاید، وطن ما آباد کنیم. شکرانه این وطن کردن در کار، شکرانه این سرزمین کردن در کار. گمان میکنم که اگر همین وطن ما در دست امریکانسا باشد، یا که همین وطن ما اگر که در دست این نگاه کنید زیبا گشه، در دست ترکا باشد، یا که همین وطن ما در دست، من بسیار دولت های دنیا گشتگم، بالی، مالدیو، هم بسیار جا دولت های دنیا. اگر که همین وطن ما در دست آدمای توانا باشد، باور کنید همین مردم خاک همین پول میکرد، آب همین پول میکرد، هوای همین پول میکرد. باور کنید همین سرزمین شب و روز درآمد میساخت، شب و روز درآمد میساخت و این راه و روش زیبا میکرد، قلعه ها میساخت، تاریخ میساخت و یا یک چیزایی میساخت که من و شما همین به میبیایم. ممکن که فرزندهام میبیاین بعد از 100 سال، بعد از 150 سال، بعد از 200 سال ندانم. نیکی ما اگر چقدر تیزتر فکری به فکری نیستیم، وای بهتر است، وای خوبتر است. من گمان میکنم که همین حاضر همین سیتواسیی که حاضر شده استاده است، این مشکلی که به سر تمام مردم دنیا آمدن کرونا ویروس دیگه چیزا، همین چیزا باید ما دیگر کند. همین چیزا باید که ما فهمیش ما دیگر کند در زندگی، فهمیش ما نسبت یک دیگر، که من و شما ملت دوست شویم، یک دیگران وحدت پیدا شود، وحدت در دل ما پیدا شود، نه اینکه در کلندر همچون یک روز پرازنیک در دل من و شما پیدا شود، ملت ما یکتا شود، وطن ما، همه خلق ما یکتا شود. من گمان میکنم که همین مشکلی که امروز در دنیا آمدن است، همین مشکلی باید که تربیت کرده باشد. منم، شمایم، منم، مسافرای مایم، دیگرایم. چرا که خلق بسیاری تاجیک در مسافری ماند، خلق ما همه ما عذاب کشیدیم به خاطر خلق دنیا. با نسبت دیگران ملت‌های دنیا ما هزاران بار شکر حاضر بهتریم از عذابی که دیگر ملت‌های دنیا بهتر کشیدن. این کرونا ویروس خود هزاران بار شما با کمتر است، زورم که کم است، زورم که نبیاید. من گفتنیم که اون نقطه نظر پیشی دیگر کردن در کار، اون فهمیش پیشی دیگر کردن در کار، چرا که اون نقطه نظر و اون فهمیش پیشی خطی در آینده زندگی کردن مشکل است. من و شما باید که شکر وطن ما کنیم، شکر یکدیگر کنیم، شکر دولت ما کنیم، شکر صلح کنیم، شکر استقلالیت کنیم، شکر آبادی امروزه کنیم و حرکت کنیم که وطن ما آباد کنیم، حرکت کنیم. شب و روز شکرانه کنیم در درگاه خداوند که فرزندهای به عقل ما دهد. شب و روز شکرانه کنیم که می آرامی نگاه دارد، آرامی باشه آبادی میشد. شب و روز شکرانه کنیم که همین عقل و فراست علم تیاد که ما تکنولوژی یابیم، سازیم تکنولوژی پیش بیاریم، همین وطن ما آورده آباد کنیم. ما آرزو میکنم که در تمام من این گوشه کنار تاجیکستان همین خیلی جاها بسیار است، همین خیلی جاها توریستای بسیار بیاید، درآمد خلق ما زیاد میشد. شما فهمیدنتون در کار که 97%، 96-97% پولش توریست در همون دولتی که میرود مانده بعد میبرود. این گفتگی کردم که اگر که همین توریست $1000 در کیسش پول گرفته بیارد همینجا، همین $900 $970 همینجا از خود کرده بعد میبرود. برامون نانفروش درآمد میکند، تاکسی درآمد میکند، مهمانخانه درآمد میکند، خوراک فروش درآمد میکند، مغازین درآمد میکند، اپتیکشی درآمد میکند، مغازین خوراک درآمد میکند، خیمچیسکا درآمد میکند یا پراچشنی، همه همینا درآمد میکند. با آدمی که من این بعضی سوونیر و من این چیزهای مردمی میفروشد وای درآمد میکند.
бензинфурӯш даромад мекунад, ҳама даромад мекунад. Амин валюта вай даромад мекунад, банкҳомо даромад мекунад, чунки ва ё бисёраш банкати пулаш карточкаш истифода мебарад. ҳамватанои азизи меҳрубон, ба ободои ватан ба пеш равем. мо бояд ки шукронаи ватан кунем. мехоҳам ки ману шумо шукрона кунем. чизе ки шукрона кунем ҳавайс зиёд мешавад. вақте ки одам шукрона кардан гирифт, нуқтаи назараш дига мешавад, фаҳминаш дига мешавад. камбудия не беҳбудия дидана ёд мегирад. камии инсона не хубии инсона дидан ёд мегирад. бадии инсона дар хотираш не некиша дар хотир доштана ёд мегирад. биёед шукрона якдигар кунем. ман шукрона мекунам ки ҳамин видео запис кардаистам. ман шукрона мекунам парвардигор ҳамин ақла додааст ки ман ҳамин суханҳоам гуфта истодам. ман шукрона мекунам ки парвардигор ҳамин тани сиҳат додааст. шукрона мекунам ки ман тоҷикам. шукрона мекунам ки ман дар ҳамин сарзамин таваллуд шудагастам. ман нағз мефаҳмам барои чи худованд мана тоҷик офарид. чунки ман ба ҳамин миллат дар корам. ман нағз мефаҳмам чиба парвардигор дар ҳамин замон мана офарид. значи ҳамин замон ба ман дар корам. ҳар як ману шумо ҳамин. барои ҳамон аз тақдир нанолед, аз давлат нанолед, аз хешу табор гумонбар нашед, аз ёру рафиқ нанолед, аз коратон нанолед, аз роҳбаратон нанолед. агар ки шукрона кунед, майнаи сари шумо дигар чиза қабул кардана сар мекунад. шумо беҳбудии коратона мебинед, ояндаи коратона мебинед. шумо мебинед чӣ хел тавоно шудана. ҳазорон бор шукр. ман шукри шумо мекунам ки шумо яке аз беҳтарин ҳамватанои манед ки ҳамин водиро гӯш карда истодед. чиба ки шумо яке аз пешрафтарин мардуме ҳастед ки ақидаи шумо пешрафта аст ки ин суханои мана гӯш карданед. барои суханои мана гӯш кардан дили бузург доштан дар кор. барое ки ин видео гӯш карда меҳнат кунӣ, ватан обод кунӣ, ин ҷавонмардӣ дар кор ай. фаҳмиданед? барое ки ин хезу аз ҳаме якдигара бахшидан, гуноҳи якдигара гузаштая салавот гуфта, оянда сохтан, ин бузургӣ ҳаст. ин бузургии калон аст. ақли бузург талаб мекунад аммани шумо. ман шукронаи шумо мекунам. шукронаи давлатамо мекунам. шукронаи халқи азизам мекунам. ман ҳазор бор шукр мекунам ки парвардигор мана тоҷик карда дар ҳамин сарзамин офаридай. шукр кунем, будагиш беҳ мешавад. ба шумо бурдборӣ орзу дорам. дар таги ин видео лайк мондана хотиртон набуроред. ҳамин ман аз шумо миннатдор мешавам. ҳазорон бор шукронаи шумо мекунам ки ҳамин видео ёру рафиқатон ба нишон диҳед, фарзандҳои дилсӯзи ин миллат ба нишон диҳед. ману шумо бояд ваҳдата дар диламо созем, дар дили якдигар, ки дигар нагӯянд ки ин аз фалон ҷо ҳаст, ин аз кӯлоб аст, вай аз лелнобот аст, ин аз панҷикент аст, вай аз ғарм аст, вай аз кӯлоб аст. не, рафту омади мардумо бисёр шавад, хешу таборӣ бисёр шавад, ватандӯстӣ бисёр мешавад.